hier solo. quickly with ihe tenye. Jesus
Quisirikirekinye. Quisirikirekinye.
vorlie kelipie Jehovah ki sakhe u keni fe prapo chpie u kelakili jikriu ki sakhe ketheje khakasedi bumhojunu vorli ke u ko kelidi u kevni fe chpie buki sakhe Jesus Christa ur haleketa keni mu nunese nipu roshokaba pete petosya kedi baptist kehu dikon ko kachaja ti hanu nipu diesedi kazasa ketyofa enoli ketosenyo kire associate pastor bajase skebafa eli krezenyo shokre mu chalikrata dr medongulie zika je putipie chalinu uko tasaketenye zdio zasaya kezedi metchali nu kepekotuwe Zaliku kekenie di serepo, kekenie di serepo, jisulie tselije. Jisulie tselije, we jisulie miepre, unye pucha konu kosie mejileke, unye pu. Ketrodie kepra noli sorovinyo me fo bu katolese kevu presidio noli pipretinyo sorhie bu katolese kesau presidio musashiu kechanu ugo tasakedio Dr. Rukovile Satsa Pastor Japuti hakoha tsekelishe utipie eli keni satsa tsaya ubu milife kechenu japutsadio japu hakobu keshesodi puti selalidio
Tokebra to take teta, kuso kere se nunu me fe tinye. Tokebra to take teta, kuso kere se nunu me fe tinye. Chapiko kedakilie. Sashin he mosai chapitse temiko nye ketsudo di balie. Mu temiko kise nuvo tevatie ketso mosa huve tazo. Mosa miue bue temiko lam hatse keba pete ngusetse. Bue she no temi hakolam hatse keba hau kidipumu. No kidi nrebiba. Mu temiko petebu kise nunuvo tevatie ketso nuhuve tayamu. Site mosae pomiuki temiko ukepenyo feki mhaketso duo di akivoria tsila. Uko dinya puabaro uko akivoria. Mu ai miepuo mu kikri unye donu techatsaya. Sidi ai ukepenyo fe joko. Mu puom harko se uko pesisaya. Mosa mie puki no tsegeba vimo. No mu nzegeba temiko. Nyeko tuo nyeko bie pelhowaduo. Hato hao nla mesitor. Nrebi hao tsegelie fimo. Je afere nelie. Am harse nketuo. Mu ukepenyo febu nzebalie. Noe temiko sunu ukepenyo fem hodze talie. Sidi ukobu udinya ko se ukepenyo fe kivorlie. Noe te joko mum hapepi keliko pie uko petaslie. Di ukobu medzi morokesho ko chao mu tse morokesho silie. Sizomona temie pete donu mhaseli kevi su ukepenyo fe ke primie pelelie ke semie mu teso reteya ke tsemie ke dalie. Di temie sukopie temie kom hosedi ukobu mie nyepuo kripuo hepengu mu mikere ke kaketse tselie. Sidi ukobu poti petenu temie nye ke tsetalie. Tenye ke reko ukobu se nkivorlie. Deri tenye ke reko uko tuo pepi walie. Sitze su nla reko duo mu ukoe nze tepiu veli duo. No hao tselie mu ukepenyo feri die kase nzero noe helie duo. Mu temie peteri unu menedi utuo utsenu vodaduo. Sela mosae pomiu ferenelie, di puapu kese petetselie. Mosae Israel pete nunu temie, mhaselie kevi kedalie. Di ukopie temie gom hoke jatsese, mienye puo, kripuo, hepengu, mu mikere ke kaketse tsese. Mu uko poti petenu mienye ketse, ukoe tenye gereko se mosakivor, deri tenye ketse pete uko tuo pepiwaya. Seshe mosae puamiu butuota, mu puae tuo puara lavota. Mati tu te geres soru, kuso geres se nunu mefe. Mati geres soru, geres se nunu mefe. Mu Timothy geriu tu te se kuso bonunu geres se. Timothy geriu se bonunu geres se. Pitor jisu ze pragese. Seshe jisu Kaisaria Philippi renanu voletse. Bo she boe betagilego ki mie temi nyowe se supo yaga idigetso. Sitze ugo she home putze Johan mie baptize tseke jawa ya. Kekrigo putze Elijah mu home Jeremiah mori shete kesigo mie po yale. Po she ugo ki di siro nyeko a se supo yaga.
Siru Simon Peter she no Christau Fritua keja uke penyofe nyozo. Site Jisu she Jonah nyo Simon no teja kefe tozo. Tse je nunu mone tiki keba apo utopie mpesi pengu sezo ketela. Sela hare no Peter a chedi hauginu ake hut sedio. Siro hades karuko po penelilho. A tigi chabi kedi chabi kopie ntsudio. Tiu no kizunu kagetzako tigiri kato. Mum hake hupori kizunu kresero. Tigiri kresezodio sida. Seshe poe petakele gobu po kristau zo kete semi po kiri puhinua. Kehu kefemie zoreli. Diepu hau kethozo. Kehu pori kehu kefe lietot senaya kejau tehrum hato menguya. Sela kehu kefemie tejak tethaf kemomie. Ukime po rabi kenyimie. Ukethe kere ketzemie. Keme nyomie. Hulie kesemie. Mie persone ya ke jamais, mie petatu sele ke vimie, zukrie meze ya ke momie, ha ke vese ya ke momie, tiu menne ke tsimie, me hime ha ke momie, mo sekir ka me huya ke momie, morsho, po ki kru me zame nyole ya ke jamais, ha ke huponuri, po nyonyoko ke kaseba ke limie morsho. Hanu me ponye po kikru me zamenyole moro po kikidi uke penyo feke hu me zaleta kepelenu me same but sho po ke me ko shedadi te satan thanu leta levi sizomona po bu me thaf mo te hroke sho rathonu po makele ke prila Chazumie modziri tehru kefemie morosho. Dikon mie soreli. Setuai dikon miri halepesu ya ke jamie. Die kinyeta ya ke momie. Zudie tseta ke momie. Sekirka me hu ya ke momie morosho. Unu me zedi kepele ungo ketu tezit zasetu ya ke jamie morosho. Ukor liri me hope riedi, ukepe zero ubu dikon tseche, dikon fugori simhe, shoket simye, me ta mele ya ke momie, me nyo mum hapet tenu dietoya ke jamais fe morosho. Dikon mie ukime po rabi kenyimie, unyonyo mu ukikru mezame nyole ya ke jamais morosho. Siro dikon tsemenyo kelemie, utha viledi, Krista Jesu kita ukepeleunu tefus selia. Kie dikon mu dikonus. Ye tomiko kechaza ukehu sunu nyoko kelula uke penyefe peje mu siro nyoko ke vito sedi ukehu kro utse premiko tseketefu chatabaya kazala nyoko kelu nyoko lieto pette kola uke penyefe peje ke sedi nyoko pesisia tieti soza hazedi nyipubu kepele ke vikasoro ke ninu neteza kapie Nyoko pete ke lugi siro nyeki krunu chesekelie tseche. Uko che, uko dikan mu dikanesko kepeje kyu siro pete ke zedi uko la chaketse tipo ban mu uko bu haki korli dio sidi uko kehu zanu haketse yupo ke sepi kaba ke yipe uko tsese sidi uko la ke chatse ukikrula ke chatse ke tibali duwe. Nyoko pete jeri haki sheli dumo.
nyoko corlier vi ugo metsu petekeze shetalidi ugo dikan fugo ukikru ulietola ke TJP nyeput mu ugo la ke chatsa tekanu a ugo ke hu ke shuke hula ke chatsa sidi ugo keze metsu ke chatsa duwe Hallelujah ke krie ke masanya pu apu Jehovah pe jewe no tie yepu ke hu krie ngume jedi yepu dikones ke vi hakwa hakapie nke hu ke tekem ye chekashe nke hu ke pelemi ko reker goget no yepu ke pelemi vimye kapie nke hu nu ke salam pe jewe ke krie ke masanya pu apu Jehovah no kinu ke vor ke pele masi tazaka pe ko ke lugi chidi tie yepu dikones ko ke chazati hanya ha uko bu ke pele ke lunu sukosa ke liye jiu zero ulie tokel hu haunu yepu penyuko sakelie Jehovah jorli rieko di penyuko di zaputse pe vis sakelie nguke mejepe uko ke lugi chseche ke ke masanya pu uko bu ke toha uko ke vito kapie zaputse vor ke tlam peje uko bu nyepu tie ke pele sorhoser hinguli di ke pele mi gota hitaro ke pele mi ko kruhi nke hu fmu piese yakaza uko ke hulam pejewe ke kenye pu apu Jehovah nongu mejedi uko krusas uko chekate pusa ke ti so hazedi ke ni nune ke pele ri kapie uko ke lugi che divor ke tu ti so zakunu uko bu vo ke ta ti so kono kikiri tu pesu sakosli ke vi nzaputse pe zape tsasasli ke vi ke kro ke kongu ke mejepe uko yeto uko ke lugi chese ke lietche ke ke masanya pa apu Jehovah uko kikruri sedi injenum pelese ke ti so hazedi no job pipie uko kikrunuri chese ke lietche japie yepu ukikrunu yepu pokete ke lugi richedi uko bukeze ke kruhi ke khoyadi nzaputse voli ke vi ngu ke mejepe kikrunuri chese ke lietche anyapu chiu siro ulieto ke lu hau girichedi uti ugi konse ke ti haunu nzapye shekelie nke hubu tumur riba ke लिए no ke kro ke pele serhi kapio ko ke lugi chiche nkino ke vor Jehovah serhiubu ti sonye nyepu ko chepe kopie nzapu ke lunu to ke lietse jiu siro japie hatom hatse chedi luzia ke tsigiriche ubunu ke hurapo voshiri hakuhupo tsutu so shiri Krista ke jiu nu luto ke lie Krista dorel yedi nzapu tsu ke lie no ke krungu ke mejepie uko ke lugi chiche ke kinyepu heko chedo lerdi modunu nreshke bati hanu no zapie nyepu heko pette ko ke lugi chese ke lie chiche shirdi nyepu nzapu chese ke pette ko mogiri ke khrutha zakas jiu siro heko ke zedi nyepu nreshu savu ke tu ke che talinu hatom hatse ke kri ke tsukunu nongu me jedi heko krus zapi heko chese shiro heko associate pastor ke to senjong ke to ke ri se ke zase ke tu ti haunu so shiri non kino ke vor ke pele ke kro ke tefuse putsidi
No por que se puse por do se que tu tui je do ni pu porque lu po za pu ginu he ko pete retse que sapie mujunu tsela que le tipo tsuchi que kini pu apu Jehova he ko ke sho ti ho ripien jinum pele que sasdi jisu zanu apu Jehova ki he me jemelo mu chaya we amen yo peje bala liru
japuti se ka se ko pete be jewe ka thodie ka ther ka pratiu valitio chido nipu die praketiu pula ka sezo to temefa kuso bununu mefa pula ka sezo to temefa kuso bununu mefa ka tholesa kevu pulha krigini di mefa tha pula ka sezo to temefa kuso bununu mefa putsigi zayu chterher ka chala thejoko no ngumamye ze terher chtuo pradi kirko mu kirbagi ko mu refunyo ki kraku ka chpu nguro uko prita hiji Jehovah nkepenyo fe Egypt ki zununu nze parkasu nze tuzo ka chala Sidi shie ukoki renulije hare Israel nye ko thie nye ngumye ze terhatsu di partaje nye melu thatsata he nye pri he mu michi he mori ukole kemideta he Siro ke jakwe tsapahi ko ki ke sapo tsileta di su kenelie ke mo temye hobaya me bubu pukinu lavolie bu terhanu shetadi ki krimye bubu su kenetari simo iru Siro tenu resapye body yemolyo ketsa temye bame bubu pukinu lavolie bu terhanu shetadi kikrimi bubu sefe dileri simo katsala si ke jakwe tsapai ko ki die pu chi wa che ukwe uko mho krata ke dalityo Siro ukwe ke zeke video lilityo tadi karu krasa ntsero sonu ke ba Temi ko pete kemme tsepie nlie tsaduo sidi uko nteke duo. Sidi Jehovah nkepenyufu su kapie njinu sewaro no jechapie tefubie sunu ke ba pete dukriwa duo. Seye nadi hako zokemo nyeze ke peche kaba nadi pete gogi hakebhi tsadio. No soko peka tsiwadio hit ko amor ko Kanan ko, Peris ko, Hiv ko, Jebus ko, Jehovah nke penyufa nki dikakasatui.
Noe na di puo lilituo di su repecha piri no sidurupie sibo keba pekaliel ho. No sidurupie sibo keba ko pekawaliel ho. No soko si zilifi ketzela. No soko wiwal ho. Sibo soko temie di no pureba me. No sikeba ha sibo kemo sibo ko rubi no video chahu tsudi no burekeba na diu bile kemo chie hulie ketiola nipubu jabie pete tsasake die tsache je nipu zanu kasutio di sekobo ko kenguli dio kresar kerakakobu japum hatono kekri sudio Pinu Sekavo Kilikola no Cresochelie Belho Assistant Pastor Bu Nipu Tejesadio Sashu no Koto Richa Associate Pastor Bu Kepesikati Selie Zapu Hanyahashe Miliet Kobu Mikrafepo Katsenu Japutsadio Kechatsalio. Ti pesotogi ke ba he pu pe jewe nteja nke kre ke vi nusanu je ke za ko kapie he tsdi ne pu he bun ke kre ha ko siledi no japie he ke tsa ko ne pu nteja ko sela ler no shola le ke vi tigim hasi kapie he me pu ke tsa ko la ke te je pien tsa we he nzanu ha ho yo seler ke ngusate no japie ka ke sa ko me pu ke tsa presaje Hebu nyebu maka kesa hanunudi nteja ko rakra kesa sedino nke kreno to ke he ko sasedino nyebu pe nyo ko sadino nsiji ke vimi po tsedi husele ke to no he me po ke tsa kru he presaje no nteja ke vi kape he ke tsa gino nyebu he ma ho yo seler ke ngusate no japia hakom hotsaje sidinye bun ke hubu hausedino nke diravieno hatsapeza ko sasa hatsape vi ko sasa ke liye tsaje muteme ke hupu bure nye bun teja ko ngu ke tsagino uke mera hako nile dino nye bun ke kreno ludino nzapu tsasa ke liye me tsapre ke liye tsaje di jisu arha ke liye uzano ki ke kromo teja tsasa we amen.
Gisu Christa urha ke liu zanu niego pete ke lusiawe. Je pieza me fe ke nyenye. No nila tu kromo mo ke vingunyo unye ke mesaki atselie. Uke huzanu ke nise unye pesisia. Siro nye vor baro sheta shadi metsu pengusije. Akiaba. Nye peje. Ke mesakia tsutio keba. Eno visonitio. Eno li tulenyo mo li cresanizo keje unye nyo mo eli nuletu nyo. Je pieza me fe te fe te heshe ke babuki Christian Revival ke huki high school nunu ke mesakia tsutio je. Ke chanu ki kru var krabaje. Je pieza me fe te fe mu serre te vatie ke bapengu ki uke hue Bible study tsudoje kepu ketyo tsayu Christmas. Reverend Dr. Atsi Dole, former Executive Director, ABCCBU Bible Study Sesudo. Utsa perpetebu Christmas tsala sipesu udodze pevisebadi ugo keze japu tseketyo kemengu hauhasedi ugo kekrotodoje. Krotopetebu ukrotonu kepesipe dibadi japu chenu kepesisaya. Mo hautiunu kresara kerkago kehu mo kechakehu bamodado. Eno krezo shilie belho assistant pastor je piezame fe kenyenye license ngulide. Ukehu kitanu keniseri popesisaya. Mana lesu pia kazagola mana lesu nese parbade nyeya pilirivi. Christmas mu New Year mu Bible study ke hucheri se parbade nyeya pia pilirivi. Mu ke chatsabadi ugo ke ze ke krotoje. Vorgetyo nipu zanye enokotyo richa associate pastor nipu diese japutsudo. Vi sero mo ke chatsabadi ugo lavori keze nipu japutsuji. Sekelitato sanu eke kolasal yelo sanu eke chachike lipozetato zayeki dzemu zayeki dzenu sanu zayeki dzenu chili sunara nanu lutatyo Zayeki dzenu chili sunara nanu luta
给着亲人老师，为无莫大多木za ye che ta to se nu za ye ki je wu nu za ye re na nu ke cha che we po ke ko nu lu tyo ta tyo ke me sa ko se nu ba tyo hi de ri u no ta to shi me po za tse ke she ki za ye ki je wu nu se nu ni ti ta tyo za ye ki je nu se nu za ye ki je nu chi li su na re na nu lu ta tyo he cha chi re na se we u mo ta tyo mu za ye che ta tyo se nu za ye ki je wu nu za ye re na nu Zapu tsukola ke penyefe teje yawe. Je puti kapie noli ke tosenyo associate pastor tsasadio bubu dike putiu sele tadio. Urhakiliu Jesu Christa zanu ke nise di chedo nipu ke shonu ke krotho ke bape te ko ke lila saya siro tie di kon me ke cha ke saja hari zedi ke nise u ke hunu di kon sa ke vo ko shiri mu chetiki u ko di kon cha ke bape te ko ke lupe krisiawe Nipu die ke renenu ke penyo fubu japie pe te chaka sala su ke lie che tena. Ke hu e ke dipoga ke to ke cha ha ha ke la ke shmoja ke to ke cha ke kripo sit tu le mor ke sho ha ke me ye thopo ba ke chungule ya. Musu sa ke dipo e ke hu moga Kedik pose ke hu di puya moga sokosa ke hu ki ke japo mo uko tie ki ke japo chele di vor hanu ke nguba ke cha ki hawe ke hu mo mori ke hu ki jatu ke rokrigi techa ke me ye po mo mori ke hu uko jadu dometsi vor di haki hanu chabaya ke ja ke hu kinu mhatho ke krachja ke ja hakoe Kehu mo. Dere kehu church dia ha Greek media ecclesia pocha ke leko dia ha nu sepa pole tupie Corinth nu kepele ko kehu ko chakesiki pue kehu ko sa themie ki kemhe ke chokro pose kehu ko di pushi ke cha u ko ngu ke lie Corinth me ko ke riu po ke nyu nu Uke penyo ke hu Jesu Christa lanu chake me sali keta mo ke me sako di kele keta jiu ke hura puri unipu Jesu Christa za kele keta pe teko idi Christa za kele ko mo Christa za la kiepie ke penyo ki chatie shele keta ko se ke hu idipu mati tu te ker surunu uko catholic ke saunu prepare kaza se Jisue poshi jiko zedi Filipino vor keleki pue poshi jiko ketsodi nieko a se supo yaga isa ru Simon Peter she no Christauzo Ritu ya keja uke penye venyo zo sisa ru jisu po se Jonanyo Simon no teja ke fatho tsajina no mena tiki ke ba apoto hau pien pesi pengu ke sozo ke tsalasi Sidi Jisue pusadi salahare no pitor je di hauginu ake hu chadwa si hauginu ake hu chadwa idi Jisue miepo po se no Christauzo idi prakashuginu po ke hu sedesa sala ke hue Christa ginu par ke hue Christa vie mu ke hue Christa tho chasa so tuedi we Jesu Christa pelle kata miko Christa ke hus a
ke hu se no we u ko ni pu jamais zi u ke zo fdi ke hu no voya mo dere u ko to u to ke hu ko ni pu re sho ke to la u ke zo fdi vor ki hao kro no ke ze ke ko to ko di che di ke pe ni fa che por sho ya mo ke hu ko for di ke se ke ngu ke che ki hao pie ni pu ke re sho ki mori ke hu ki e di pu ya tie ze Philippi renanu Simone Jesu se no Christau Ritu ya ke ja u ke pe ni fa nyo zo e di pra ke su ginu Jesu e po ke hu se de ke su ke hu su se thieri no mo a we mi po ke che Jesu Christa prale di po pele ke le la u ko ri Christa vie zo ke che ke hu su nu che pra mi po mi fu po chele de u ko ke pe nyo fe pe de ya ke ja ke pe nyo fe ha ke hu po nu ri po pe de di ma pe te che ya po ma tho pe te nu hao bu hai dio hao bu po tha hanu ba dio ha ke me vo dio ke che ko pe te pe de di che ya po tho po za yu la mo po the me nyo je vi la ma pe te pe de di rapi u tsu sa mo su tue di po ke hu bu ri ha ke me di pa ta dio ke hu sa hao mo a ke hu bu hai dio e di po tho po die no o ki pu ke shnu terie to Christa ke hu we ke pe nyo fa ru fa ma tho gi no se de ru fa ma tho gi no terie to po se de u cha Simone po tho po ma sin no Christa Jesu se Christa zo ke cha su prale mo zo there Jesu po ke cha chmo gi no mana apo tho ti gi no bien pe si pe ngu ke so e de pu sa Johan soru hi dia dio nuri Jesu e pudi ake tse ke sa apo tho zevor ka mo she mie pori akifo le ken jazo e de pu Korinth me ko ke riu kere ke nye se unu ke me saru fu gi nu za ko mo she mie pori tenu ke dile di Jesu Christa ke pele nu vole ya mo ke Jesu pu se musala u ko e tenu ke di ke lie ke me saru fu ma tho e di va ke krasus ke pu ya o ke pe nya fu ke me saru fu tho mie po hasa po no che ke me jesa po ra che ke se ke nu Temiewe Jesu Christa pelele di poze di pochele ya ke jazo tse uko ke thole sunu nuri susungule sala Christa ke huwe ke ma saru fam hatho ni pu ro fam hatho gi nu sede cha ke nyu tse Christa ke huwe u ke pe nyu fa diu gi nu po mze ke pe nyu fa diu gi nu po mze tsa so tue tie uko po ke huwe ke pe nyu fa die mo po dio rubi pupie petaya ke penya fa dio rubi mejia po dio gi thaya mo po dio rubi meji di uko Christa ke hu hawe ta se ya we cha se u je ke hu zu we Jesu Christa bu ke hu zu che do mo ke hu bu Christa kro do che ke penya fa ha ha sunu sa efesa ko tu te pengu nu uko su ngulie Jesu Christa e ke hutsu mo po ke pele ko e Christa mo isi sla Peter ke riu ke nye pengu no pu ke tsa nye ko ke ri che ko ke mi nye ko ri je vo ke ma sakro po tsa ke tu ke re fe she ro fu ki po chli je edi ke pele me ko bu no ke tu ke re fe she di ke pe nyo fa ke ma saru sho ki po chli no ke tsa ni pu di hanu sa sri ko ki pu sa就是说 Christa kro ke to po ke hu bo hai to ki jo no o ke penyo fa ke hu po the me ko bo ha ke me di po ke hu meza po ke hu peta to edi ke penyo fa po to po ke hu la je ke snu o ko Christa ke hu meza ke to kro ke nye nguli ya ke thole snu kro ke riu je ke hu ke fe me ko Pake choko tu te me fu no sungulie. Ke hu ke fe me ko sokopie tie pastor me ko tau no pusa. Terieki ke hu ko pastor ike cha thaza ha ha sezomo. Tita tu te ke riu nu te
Pichugo edise. Timothy Kiriu se kenyu nuze. Kepe kehu ke femiko edise. Efesa ko tu te die kuso kere punuze. Apostle ko sheze kesi meko. Diele ke vi ke patamiko. Pastor meko. Mie ke patamiko edise. Mo hakem hedi. Poti ke kri ke chanu. Techa ke kri ke chanu. Zato ke kri dise. Deri zato ke kri zori. Uko peto ke se. Uko tau. Uko mato tau e puzo. Uko po ke hunu chitwa di pie. Uko peto pele ke se. Mato e puzo. Musu se. Uke penye fe konyo ko ke teke mu. Ke regoch mato. Ke penye fe die upie. Ke pele me ko rua fe teke. Mu po ke hu rego ke tuo. Mato se upie. Ke hu ke feme ko pele ke se. Efesa ko tu te die kere punu surkro kiri uko musalie. Pastor dia hawe Greek Latin me dia ko feu ikechu ginu sepa. Mo ke thole se vapor be ke thole sunu pastor ikecha theza hawa puke sezo. Deri thie ke hu Krista ke hu ko pete kheri ke hunu ke penyo fe kunyo ko ke rego ke teke mathoche ke ja le thopie pastor edi kitode krokenyu Jesus Christa kroketo poke hu ke mazabu haidi poke hu mazato edi ke penyo fe thor shakesa mu ke le krokenyu ze dikon ko dikon diha Greek media diakonos ikechonu sepa mo diakonos pochae chalie ko mori ke kruhi ko servant idipusa uko katholes ke sao propria kaza ke sunu ke hu ke femi ko mo dikon me ko ki kem he ke tsme morshoga po jo porali ke kem he morsho po ke lu kem he morsho po ki kru ke se temye zedi ke paro ke tsunu ki kem he morsho shi ke tsu ko tsa propria de menyo be ke sede Ju katholes ke we nu zo shiri uke progression nu uke penyo fa Jehovah po the tho there thoki sunu po theme ko ke gola po le thome ko zeker je dudi mhacha ke to po tho pe thoke se po puti ke kri ke chanu po theme ko kruhi maza mezle ke to la theme nyo pe those se vorzo ke tsa uko choko tsa propika zasa po ke semhedi dikon mori diakonos pocha chalie ko ke kruhi ko isi mo hal chau se dikon ko mechono ke tha chape utsdinu pastor ko mo chpreme ko mo ke hum hatho ko pete mezame zbie ke hubu kru kreke tsnu bali ka jako so lano potike kranu dikon mi ha ke hunu mechono ke tha themyu hrinu nu nguleya ke kadenu liro the middleman pwe mechono thadi hajati kheko mo hajati kheko mezabie ke pero ke chubu potunu tazlia ke ja themyu Jesus Christa ze tiki khoke tashe poti chamotolyo ke chnu ti soja kramotolyo ke chnu ke pele ko growe memye cross pata o ke penya fa japi o ko ke cha ke pele ko ni pu no o ko ni pi ma po cha ni pu khrepe ma po cha da honye ho zedi ke nu ke zedi nu po cha ke pele kro honye ho mengu ke ze ke kro thosiba ke cha ko su mengu da mi puri potho po vie ko po vie mo da dere u vie ke to ko yo pete se for di vie recha honye ho ngu me je ke cha tho u ko chu ba da siro ke ni me ko u vie nya viera ko u kilie ko ri zelidi se for apostle ko tsidi u ko bu pie ke je ke cha fami ko kruhilie mo hakim hidi ke pelle ko dono ke cha fami me yo pori ba mo ta cha ha ke cha ko die nu se pusa deri ke huno temie gro meme parle ke pelle me ko kramie me mo kramie parle te matho chamor ke shori kramie parle
si je ke hunu magere zo fakropori la shirda panya para ke cha ke die ke cha ke pe jo ke cha mo hai cha ha ke re kropo la ke hunu shirda ma ke choko tu te sorunu u ko e krami mi parle che ke cha ke kre ke za ke chnu sami foko ro kramo ke ta ti ni ke ta la panya para ke cha share ke ta su pu sala apostle ko e pu ke cha ma ke choko suru kusuku ke ni no apostle ko e she he ko zo we u ke pe nyo fa die pie pa tha ke chu khawadi mi zagino chalie chabata ke chu pu tu mo sala ni tho ni dono the che ke fa mo ro fa chu ma si u chu ke fa me the ni ke dale he u ko pu chalie su chले dio deri he zo we he khapie ke cha mo u ke pe nyo fa dio pie me pa tha ke chले thonu bada dio sisa the me ko apostle ko pu ke sha ha u ko ni u ko me dolie sidi u ko pu ke sha ke me the ke da ze for di apostle ko mhajnu thale di u ko pu ha ko sokola ke chat sa the ja cha sa di u ko le tho se le hati ki zo we dikon ike cha the zau se zo mo there for di menyo cha bahuri timothy ke rio nu lesson nu dikon ko pu ke sha ha vodi bhake choko lesson nu apostle ko khri ke to mu ke pele me ko meza meza ke to la me thenye pe thoke sa ha ko ha thau nu pu ke sha zo the me ha ko pe thobie ke hu khri le da che ki me da ga kusuku thenye nu si je u ke pe nyo dio ke za me voda mo jerusalem nu pe tha ke le ko kro kra fisher da siro je vo me ke kra ke peleu die ze chada si diu ke za puch ke do ja pum ha to ha khru hi le da che ke hu we kro mu me ti me pata ke krila mona apostle kori kro ha ginu die nipu dio pie ke za ke tunu u ko ti ngu pe kra ko le da ju siro ke pele ko kro zori dikon kro ha ginu ke hubo o to fa va pi u kro hi u ke re ko nu o va pi le ke vi chau ngu pe vi ko le da sidi ke hu cha ke meti ko se par le ke da su sungu le dikon ko ke hula theja ke japo chapa ke da sungu the u ko ke pu ke tha ha ko ke hu ke ri ki ko je bi mo deri how we the to ke hu se de le je gi no ke hu se de le mo ke hu no ma ke sho ke re kro po she di ke pele me ko pu ke zen nu po cha ke ze vi uni pa le ke to su ke fu ke bu se ya ke ja ma ke re so ko se the ke zo ke hu ko no ri to zo mo u ke hu ri ma si ke zo ho ze di ke pe he vo zo se tu e the ze ke hu zo fa ha ko kru hi va pi le ke to la ke kru hi ko po pe tho ke le to di u ke hu ri u ko me se pe tho pie u ko di kon chaba che do u ko share di ha ki ha tha sa u ko ke lula u ke pe nyo fa pe je thor u di kon ko u ke hula theja ke ja tho po we ke hue krista ke pele me ko vodi ke kro thoya ke ja grow u ke pe nyo fa the me ko u ke pe nyo fa nyo ko vodi ke kro thobaya ke ja grow we ke hu mo sizori ke pele me ko zori u ro fa miunu mo u chmo miunu zo fa po ni pre salati ze ke riki apostle ko zo shiri ke pele ko zo fa hani ha ki ni va philie sidi ke hubu so ro mo po ni pa le ke to la ke kruhi kro po pe tholie so to tie u ke hu zo shiri tie ke hu le to haula se moro shudele idi u ko ke shanu u di kon ko a su sa tu we idi uni shedi par ke le ko tie ze ke hu ko zo fa po la po ke re po ni tu di po cha po la nu po zo fa tu po la nu di kon le to ke kru hi ha ko ha pe tho sa
Musutwe Tietil no Udikon Mikozoshiri, get Dipula Uko Petosashi gets a Uko Petokes, Jasu City, Uko Meseno, Uko He, Uko Hechidi, Gehu Crosayakajala, Uke Hubu, Kru Krebaya. Dikon Mikoe, Nipu Janye, Vodi Gehuliosa. Kifokrotadi, Utsa Premier God, Zijikro, Zidino, Zunutasa. Mori, Prisa, Hakingu gets a dino, Prisako Krokingusha. Mori, Dikon Go, Gehukonu Vosa, Niepu Hegonu Gekruhisa. Kroto Gehukonu Vodi, Getchaket Satigo Sessa. Muhakim Heketsako Rabimo. Uwe, Udikon Goem Hatohako Hapet, Deri Chabaya. Deri Dikon Meko Letoy, Hakejese, Hake Graba, Hakejese, Sustegeta, Potajaza, Turgeta, Letokropo, Chabaya Udikon Mekoe. Ugoe, La, Allah, Takesha Temego. Bushe, Bumoshiri Udikon Goe. Ah, Hanutawe, Abun Lake Dipo Chesatuga Edi. Nipu za yu la mu poke hu gere gola utua u kagesa temiko u koe te premiko mezame zebie ke hu bunu u ke hu joko bu tununu tasle ke jako u koe u ko kapie tie ke hu letonu letota honu ke hu cross duadi parke leko kisaki apo chetuliro dikon koe soko mezapi vordi ke hu no sasa uko japucha sadi ke masaki yasoko satya mi po pe pibie Jesus Christ ledi jelu faleti toliro dikon koe soko mezame zevorsa soko japucha sadi jelu pie uko chya mi ho ke hu jo wadi poza ke hu khepata morshota liro dikon koe ke hu ke regola hato soko samazaya Musar bizokoma siketa mi buri Kesi tono uchke mezli di lavor Krista ke huze pochele moroke shola ukoe smiki japucha smela cha sme kruhi sidi soko zelavor di konko japuginu smeri ke hubu sme zekele mathori chalaliya ucha premeko ketsa ke chesa ketsa ke natsa sathemicha sameranyocha morisa ke hakimedi Zofa kemeje kemenga bakatamiko odikon meko soko mere soko kruhi koya soko lacha uko cheketefu mo soko sevodi ke huze ke zadi ke hubu smekore kruhi ke lecheya je premier ke sheken je sedate dikon ko tenu ke shokeba ki kru koya mo pastor meko kruhi di phamoro ke shoko mezaliya Mo hakem hegeja tuke pelio hatonu je premier ko kruhi khoyazya mo haidinu ke hu je premier ko kruhi mezak je hatonu udikon me ko pu hulekel ho hathoke krachdi je premier ko mezabaya siro la lady pastor me ko khoya ke chati me hosase o ke penyo fam har ko ki derivimu ongoshi Nipu teja Victor ke susuri rakrala leya uko chetiki udikon chake bameko pichmie uke pethamie hakesi thomie kroporiba kepelenu ukra ke vitomie ke chanu me vitomie kroporiba jusiro hiju kresa chdi u sorosuri uke vito uke soro usorosuri togi bakecha Mohaikecha, Temeke Toko, Kropo, Petopie, Jetiki, Uko Dikon, Letaha Hachadino, Pastor Meko, Krohikechanu, Tahita Rokechanu, Kepata, Kechata Kechanu, Japu Kechanu, Hatom Hachanu, Mohaikecha, Mapetenu, Pastor Meko, Koyape Vitor Zeketala, Uke Hue, Krukre, Mumetibawe. Tie uko dikon ko letola uko peje mu uko kelula uke penyofe peje torgeza susa rakrapeza setawe dikon ko Jesus Christa kreke tochedinu uko ke penyofe japum hato lepe jadi utho ukakesoko
列头好啦，我个个za列子呀么，是日不地白的努到这份的非把呀个啥个，给胡这位么 pastor me个列头个人过啦，我托我卡是呀个啥个，啊托给胡不吃的 sorry， 啊给胡 Krista 给胡不没啥巴里给多啦，莫嘞。你不地里个 view 不别，já不吃呀个já me不点了no，点好个好不，把我开个子啦。莫瑞天你还个子no对个子 ，pastor 列头哇怎么个子啦？但是吃什么说个的啦？阿没谁喂，啊吃什么喂一滴。不托不卡别，给他越讨论的是的，Krista 给胡木不列他们个，呀如果没是也个啥，我地干me个，我个地干me好个哈me不个这，啦啊啦，我给别人发托卡别，我个这个是给别人发他这个加波子，我个这道我地干me他这是属于热克拉是个，地干个这列他好喂。thế rút thọ liệt thọ cái rồi create thọ bồi, ok là cái liu Jesus Christ rồi liệt thọ hay cái chấp bớt sẽ cái là bồi cái jahanu vor cái chấp zo, Mark tu thế cái ra kuso hidia thế nhiều nữa, thế miền nhori miền bố bớt thế cái đó mà nè, miền thế cái đó mu bố phu khá sẽ đi, thế miền cái ra ra liệt đó vor cái chấp zo, sẽ đi, Jesus bố thọ bố liệt thọ dễ bố cái chấp mẹ thề cáiตัวละvor cái chữ rồi chứ mẹ bố bố chaliết chữตัวđi môn à mẹ chaliết chữ cáiตัวละbố thua bố liết thọ su la vor cái chữ bố thua bố liết thọ dễ u có su sương u liệt mu thiê u đi con mẹ chữ chữ ya cái ra liết thọ hậu ấy Jesus Christ phi siêu nu tua cái ra pu cái ra thọ bố we u có liết thọ hậu ha lê cái rồi kia lê cái mấy ye lê cái thế hú sẽ sao dễ siri Krista cái hú pastor viemo mori deacon viemo mori cái hú chấp premico viemo deri cái hú Krista vie cái hú u cái penyo fa ki zahano u cái penyo fa ki kru po cái pele me ko po nyonyo ko vordi cái je po chake lia cái penyo fa ki kru sa Krista cái hú một thiếu của ri Jesus Christa pelle le đi u của ri vordi cái penyo fa ki kru hanu chấp me po sự tu de mo po thua po za yu la mo po theme ko bunu po ke pele ko po nyonyo ko po ke tu ke ref di ke pecha ke pe krodinu honye ho chalie cha honye ho krohi honye ho liecha ho cha ke tefu ho cha pe vi po die ko pe ho cha tha po che po ro sho po teje mo ha ke medi po ja pu cha zo tha kunye po ke dinu fodi po ze di ke to la po ke pele me ko meza ke to po nyonyo ko po fordi ke ko thoba di kunye po ke ze tigi ke dinu vo ke to la po tho po ke hu hari se de pie utsa sewe mo Jesus Christa ha ki pure pastor me ko deacon me ko po aja pu me chili je e di pu smozo deri po pele ke le khepe te po ja pu me ri chele nu ke cha po die no su su u ko ki pu pe to de mo su tue tie Krista ke hu ke ro go ma to hanu we pe te ko we Jesus Krista prale di po pele le ka ta me ko u ko pe te ri Krista ke hu ke ro go ma to hanu u ja u me se ni prewe ke thole snu pu sa ke su ma u ke ni to sha mie kru hi ke sa le to ha cha ke se mie po to po kru hi le ya mie cha pe vi se ya ka ja mie po to po cha pe vi le ya ka cha ri nu ke penya fa die pu ke se nu sa di kon me po me chalie che ke se nu po to po cha pe ni le ya po to po cha pe vi le ya di pu ke se tue tie Krista ke pe le me ko ma pye me che ke se u to u cha pe ni le ya me kru hi ke se u to kru hi le ya mo ha ke me di me chalie me po che di lu ke tha su we me po o ki no ke me vingu ke le rebizo ka mo we ri u to u ro fu ke lu la
ke me vi ke pratho ngule ya ke cha ni pu die su pu e ke klamuna ke penyo fa japie pozanu chke se mhathope te go mogi seba ye ke chla ke hue krista vie ke chla ke hu pore mhatho ke churi ke jari krista ke hula chke suwe temie lamuna krista la chse yawe ke penyo fu japie go chdi Tewe mi popo ketsa, Krista mohanu kezedi, gropo cheketsa hanu, no ba ketsala, a ba ketsala, ke hu hao ha chepe ni ke liye, no ba ketsala, ke hu bo le kuo ke liye, je kuo ke liye, le kuo ke liye, si ketsa ke lupo chedi, u ke lupo Krista ke hu la te japo chedi, luzata ke penyo fe ke dinu voke, ni pu dia ko la po pe jewe ke pe nyo fu po dia gi no japie pe te sa sa ke le tse Ke ba ta fa pe jewe ja pu tsu ko ginu u ke hu buri ka thole sa cha la ko si pe su lie mu ja pu ma to ko ro ka pe su ke de la me tsu ke se cha li pu ke li pe ke pe nyo fa che la li dio Putipie Zalinu Uko Tasakabanye Zilasaya. Zaliku Kritinia di Hesuret Hetze, Kritinia di Hesuret Hetze, Nkevit To Chaya.
대가 개차 매츠 어느 우고 니부 개차비에 우고 개차 처리네 미호 베모 시바도 시디 그제가 차처리도 베모 시지 못하러 우고 잘리다우누 불하텔라 토누바 잘리다우누 불하텔라 토누 니부 개차 하하 세디고 개차처디 대가 개차우누 개per콜리드케 디기 개바우 히부 미부 자 개메소 그저 부게리우 처리지 게디 처보리지 기저 하리비에 디기 gem히 뉴 처리지 티티에 화카 헤츠지 시로 헤게조고 화비에 헤츠지 히리 미에 헤테베쇼 그서고 화비에 미츠 개와두이 시로 헤카비에 게도 게츠누 스히지 시게츠 모나 게슈 제누누 헤 게라리지 주 게디게츠 게쿠오 무 자푸 자이리 게차치에 비에조웨 아멘 베테베시에